Omukoro gwo kujweka abeserwe kukora emirimo y'obuhereza omu kanisa ya Ruhanga gwaba omu kanisa ya St Stephen's Cathedral muri Kamwenje. Aha mukoro ogu abantu 36 bajweka obwa Reverend obudikoni obuburuzi omu East Renshaw Diocese. Abandi bakuzibwa na bamwe bahumura kandi bahebwa ebichoncho. 13 bashororwa kuruga omu budikoni kandi batuma omu burisa. Abana 3 bajwekwa obuburuzi kandi nabo batumwa. Sima Ruhanga izuba Sunday ya 11 ukwezi ko kubanza umwaka gwa mukama wito gwo 2026 ari twatunga omusharo muhango munonga ubwo ku shorora abashororwa 13 abatwire bari abadikoni mberereza abashororwa kandi bahebwa ubukuru bw'abakuru ukugenda gukora umurimo w'ubwaburi. Bishop George Keturi asingura abayabasha bakora kurungi ekibayeterwa bagiteho no kwegesa abantu kukorana amani kwongera entasya yabo bakaruga omboro. Tubashaba okugenda gukora umurimo ubaye kiba mugendo munsi zose muhindura abantu abeje nimubegesa korobera ebiragiro bya Ruhanga uko kuyatugambira mu Matayo 8:16 kureba ndi hamwe n'imwe kwikamu n'ubwenzi niko yaturaganisa ntabwo ejo ngenda kushaba abantu bagende no businje kandi bembere kurunje abantu. Aha mukoro ogu Reverend Canon David Rwabishari otwirara akadekoni wa Kichwamba yahumura emirimo y'obuhereza kandi yahebwa ekirabo kya motokansya ko nkakasimo kuruga omu bureberezi. Staff board yashitamire ya promotinga abamwe kandi abandi bahumura muri aba promoted ari muri Reverend Frank akamwebonera ya promoted kuruga abwa parish priest kwa kidekoni no mukazi we na family ye motoka kumuraga ari kumura abo kutandika kunja akakora akamarira je kumukwasa motokeji. Reverend Ayebaza Francis obirordekoni wa St Stephen's Parish Chembogo na Reverend Asafu Muzoka warogarama parish muri Kitagwenda ne bamwe abahindurwa enkoba bakashororwa kuba barisa bakuru n'ingashi ba Reverend mu bwijwiri. Amakuru aga gasha kwa Christian Charukunda aha bwa Tile West muri Kamwenje.